Prepoznaj pisce sa slika čija smo dela čitali. Tako je. To su Desanka Maksimović, Dragan Lukić i Dušan Radović. Sada se seti šta su to oni napisali što smo mi naučili. Tako je. Desanka Maksimović napisala je pesmu Prvak, Dragan Lukić napisao je Tekst i oca vozi trolejbus i na kraju Dušan Radović napisao je jesenju pesmu. Danas se upoznajemo sa pesnikom koji se zove Ljubivoje Ršumović. Ljubivoje Ršumović je istaknuti pisac za decu. Osim što je pisao i dalje piše pesme za decu, bavio se i televizijskim emisijama. Jedna od veoma poznatih TV emisija Ljubivoja Ršumovića je Fazoni i fore. Možeš pronaći na YouTube-u i lepo se zabaviti uz fazone i fore i ponešto i naučiti. Na ovoj stranici vidiš i neke linkove koji te mogu odvesti do Ršumovih pesama koje su komponovane i pevaju ih različiti izvođači. One su ti veoma poznate, setit ćeš se čim čuješ melodiju. Ršum je autor i veoma poznatog bukvara dečjih prava. Sada ću vam pročitati pesmu Ljubivoja Ršumovića Dete. Dete nije dete igračka za strine i tete. Dete je dete, da ga volite i razumete. Nećete mi verovati, i veliki pesnik Gete, kada je bio beba i veoma nemirno dete. Brkati hajduk Veljko, što je zlotvoru prašio pete, u početku je sisao palac i bio nemoguće dete. Junaci kosmosa, što lete na druge planete, prvo su sedeli na nošama, a posle seli u rakete. Dete nije dete igračka za strine i tete. Dete je dete, da ga volite i razumete. U nastavku se sami poigrajte nepoznatim rečima. Ako osetite potrebu da zaustavite video, da biste malo razmislili, učinite to, a onda nastavite sa gledanjem. Sada pokušajte da date odgovore na sledeća pitanja.
igračka za strine i tete. Dete je dete, da ga volite i razumete. Dete mi je dete, igračka za strine i tete. Dete je dete, da ga volite i razumete. Nećete mi verovati, čak i veliki pesnik Gete u početku je bio beba i veoma nevino dete.